Ngai nĩ amũteithĩtie mũno ũhoro wĩgiĩ kwarĩria andũ aitũ makaruta indo iria imũhuko. Na niĩ arĩa moĩ ngoro yakwa nĩ moĩ nyendete andũ othe. Nĩ moĩ ũguo? Na ndirĩ mbara o nao. Na arĩa mokaga thutha wakwa nasemanga kwa Kiswahili nafurahia ujio wao. Ati nafurahia nini? Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 16:17 Paulo akasema nafurahia ujio wao. Waliokuja nini? Nyuma yetu. So, kwa hivyo Karangu na wengine mimi nafurahia ujio wako. Wiroro tutu omuthi. Muigaira kuno mainiti mweka kwa online noni ndiago. Tondu hezetu mu maisinia. Ni andutira wakinya meka iyo kagya na anake. Akuruta wira. Kogo ni ndiago. Andu makinya mamiro koyi. Kwa mitambo-ini, ithima TV, ndĩrona manager witũ hawa operations yake Moses please. Na agege, Mary nimekuona hapa wale wanaibanga kigosho and the rest of the team. Nĩ anake ona rĩu marutaga maina macio. Na ninafurahia hiyo. Na kwa kuna majira na rola hana. Kala kwekuna ndine ndamya kwa guothe uma. Ona minogera wina. Nĩgũkinyĩte handũ ngenda kũnoga. No tondũ nĩ njũĩ we mwana wa mũhunjia. Na nĩ ũtĩte kĩgongona mũno. Na ndikana Karangu nĩwe niĩ ndiakũmenyire tene na ndamenyithirio we nĩ mũndũ ũkoragwo ũraya gĩtagwo chojeni. Eyũkĩia kĩkĩrora mũrĩtwo Karangu. Gĩcoka kĩonio nĩ nene wĩ handũ factory-inĩ. Na ũgĩkona gĩtĩo kĩngĩ mũno kĩngĩiga. Ngĩrigwo what kind of a man, this man is so humble. Na ndĩraigua ndakamenya from abroad. And since that I have been watching. Nimekuangalia hivi, nimesikia mengi yameandikwa kuhusu, nimeyasoma. Lakini upande wangu dawa kwa raini yako ni holika. Raini yako ni kia. Ni holika. Raini ni kia. Nile. Ndiye nambele na kaya kurati. Na Kenya mbele na kwa kusaproto. Elijah Mira, my brother. Hezendo wa senior. Simon Matindi Mjoro, my friend. Wigaiwa Joroge. Kigia wa Kamau, Mwagi wa Rurimi, andũ arĩa othe mainana manhashon, andũ arĩa othe twarĩ nao kũhũra-inĩ njĩra-inĩ ĩno, na mũndũ ũmwe baka kwa maana mũno ũgwĩtwo Shaini Waweru, Shadi Wanyaga, haha, all protocols observed. Cia matukũ macio twarĩ na inyuĩ, nĩndamũgeithia mũrĩega. Mheshimiwa witũ Jango, MP former Wathika na aspirant wa agitariria gavana Kiambu na time ile ho we mundu munini itha wa Joan you have a long way to go na viliki tale huhe mufira ni munene dakika 90 ndaga mufira kwa watu wega maratha kawega ni hali extra time na ni hali ya penalty shootout kwa tuliza tu mambo bado gaya nawe ahujana male gogo na inia ito atene na leo managers ito Salome and the rest. Mimi yangu itakuwa machache sana. Kwa mbele na kwamba kwa ila familia ya Muhiku Mwangi and your sisters amukila imashaka ya makwa we Mwangi ni wewe ni friend yako kabisa. Tulianzana na wewe ukiwa Kadonye hivi aiga na tukahega kana no nyendeke hegio ndo online kwa nata toto toka hali ya rujia ito posta wote nikikato makamere oleria ndio wangu shito kaka naona trend hiyo neka wana ni como heko ndio weka modelia ni como heko ndio heko mwana ndio to heko ndio heko kusigareto ndio weka haumia modelia ndio wako trend kama ni como heko junior ado online please until you do 3 times Mwakitoba nini na wewe kahika nini na niwe nikilia tuweka na wewe unajua tutasema leo tutaongea saa 3 todalani kekuhara muno Simba Center mwakinyati kwa nini na nyina duka hili ndani ya makanja anjira kauma na mo
no na tofa giteto yena keneje kwa mjo dai yerone mwangi na ndana masha Nigeria to ndende ndia kuona no digafo ndile kugura na Muhiku ndani na dukaya na thene manyi kifyu so mwangi ne kaji yake na mwangi na furahia mjio wako ade hera gadina ni kienda mundu kwendelie kana kaino kana shi na jerina kwa mjoro jerina mutuga mjoro ni sister mutuga Muhiku deto aliraje edie tokaya madane yagona ki dakajira gatije atitije nitukigere ile ruoi kwenda kaikana nikiko kekai to memory ya Muhiku jeli shikoni to amenyana na Muhiku 1996 dewe na MC amukana 96 nili they are MC by then onakundara mwikilisti but I guess I have told you maradi na TV in any print and electronic media atenebe na wewe tekuntakawia ono ngikoro nyumba yake na ngoda hera na mwashingwa hahaja na mwanduka ikira tulitaye twena muiga imaira ni maya na ciana citutikaga yo hunjia kana wenyi akramatie tetu tuoni ore ameka na nitwarekanira ni gutuonia na nitwagia kiriko na hati siasa si wakati wa siasa tunamwira gaga ati tutafanya ni umenye nitakukaa hapa nikiwa na my daughter loves you so much watu the year to again from 1 we from 3 na dawa tikawaki ede kurehea thank you very much gigathira 1996 DMC Muhiku ne okire ohiki kwa mundu to bali konkaniuki to alana jamina by then we didn't part we used to be so close we used to be like twin brothers kana ho the mirari ni ukianire na hali yake ni ukiamonire toto mitinake kile 1993 they are ngaiyato didanilie muno twena mathina almost mahana hivi we play out together eda heya mama ngani ya kutika ile rwego na mira makenya na ile ya giothe keima Muhiku na shota na shaini to dia moyo ni mara kati muno dia maiba hakoina mateimire odo kuhikini ucio akoya ne mahangire wiki thatu mahure na gotire shaini gotire duka mataigere kina kwa tutaka kwa saimo ni mukurene makorie ni muonete na mada kuhura tu na gotire simba hendeyo toikaraga hadu tutaka kiara ini to hakiti kiara ini na mira ni hoto hakiti ni hoto tutaka gashugwa na ayo ya tene ati mona boro kalikiwa kia kutana wa maikagara mutabawoke akwije idio tukaraga hadu kwa iya koste na bakemera kwa yagerekana leo ndi ndapo se ko bama ho na to ko mo do ko na dio na ko ya bama ona mira ko ile karaga goroi ale te pesa sia mo do sia print ake ida ha kawa ke karaga goroi ni ni ndamu na bala kia pia ya eu nei hi ako e mada to and oh my god I don't know whether my brother remember that goroi ale we na ni to pintu tu era modo mwe modo akuya video hikiwake twena mira tokeleo ngiri ya deposit gokoia sika kwa akoma mira akejoria heva taureko oi kicho moyo video tutani pena kile ngiri yo hikiwesio na no ngari mo ndo ndasha katawadoro ni kai to ndasha ni matikani na kwa moto hiyo video no hati oyo we empty the Indians. Eure ni na mira na Muhiku na mjoro na mtumia marehemu Muthoni na mtumia Muhiku wa mjoro je the five of us dig out together. Dega doni mtumia that the unit sarume kodo mwanyo na hii some people like to think that I'm handsome that I know is lies I'm not. But somehow maybe Uganda can do somehow or hope so. We say hope so. That's right. Don't have to talk about hope so. They are not going to get that for us. We know one day they will come to you and we send it. You know what I did? I can just hold on and head it down the walk. I have to eat and you do that for you. When you know wake, nigga don't tell you for them to eat and you shit. Get you what I'm going to tell you. On a day to attack.
akijana no hakoro mĩrimũ ĩtatũ: malaria, brucellosis kana mũrimũ gwĩtwo typhoid. Ekwendaga na kana kaingĩ athime kĩgega tiga ono mũthĩ resort itirĩ cama. No ni wewe kuna kima sasa kile resort ni nyumu. I'm not sure but tutachunguza kama imetoka. Hado hali sote sha muri motion ni ciana ginya cia hau. Ngo muri tumu no cokire kujigirira tirikana gai muno. Ewuri atwaya tuyo ene yake akoroshi tushikota kumuri muheko. Todo toika ikara hanini muigai nya tujoinire na muigai okire kuri ithuru muheko. Todo okire kuina rwimbo rwetagwo mai akidansi na hau kianda ngeje kumwani maya aje gukasiba dabi agituona na ni muigai akinyira hari ni ithuru erijamira todo athite kujuka na mukumite agiti kujuka kweli mina ndono hata hivi kama story kinya hari akigotha kia mbio mundu gutwo Njoro. He is known for butter. Eutigara mara tana ngui na koma na ng'ombe na ndu. They don't know anything. Nesiana 19 na 205. They don't know anything. Netwana to 280 no. Tipo senior na ne hamuriyo kuma magimara. Gida no sokane na ndo ashiru muwega. Gida no sokane ni kale na maizanza sometimes ona maizanza ndaka kwa kuna ndio dikeka. Taruka hega kwa kanini fio. Karoke ndio gadidi kurushi ni karauga. Afadhali makoha haki kufa. Wale mwana wangu akaenda hapo. Arodi kwa nini? Maana kama makoha yako hai hakungekuwa shule. Singeamka. Todo wewe makoha yako heshimua ngero kama kitu kule ya COVID. Todo ile COVID ya tomeita. Wewe makoha animated tu. Ndio kwa hiyo ndio mbona tosheana na ndio tukitia tushokanilia nao. But they don't know the story. They don't know the history of this man. They don't know. They don't know. When this man came, they came after us. They get up on them Njoro. Njoro le back up ya magegania. Njoro just wave. I give my family and give Njoro. The guy here, Simon Matiki, huyu ameandika hapa. Oyo le back up wata ni abige kubaki tutokite hivi. Etuko mida. Tuliwakuta niko ile kama adama ako ile ni agashukwa makembele tukashukwa ile kama sisters. Kashukwa benchi haha amushie. Ashoda mtoko ile na ni moyo tunaheshimu sana. Hezedo mo na maisini. Na hesa rakita kuchoka na ndio huko kinyata mundu towe wengi. Na mimi nilimkuta akiwa gwiji, akiwa amenora. Kwa kitu ile Mungu muziki alikuwa ametia nokono. Yaani amenora. Kunora ni kumaanisha alikuwa akona ile kumakinika. Alikuwa na jina kubwa. Sisi tulikuwa nalo. Hesa ako ni hede Muhiku denado joka nilia Dr. 50k ni na redio. Akishuka gari agitira dole. Lelia adi yoko adoro gari nao magigi oye. Kimo kinacho muri wa kiti kogo neke. Ageshoka hane nego moilekia. Akaina robo toko muri mwana wifugo ida tokemera. Mwana kile ni mungujia. Dikereria yule kumwera. He did good. Na jona yakure. So we have people. We have people that we can remember. Kenya kama wewe watu nao magagania ni the direct economics Kikopo Society of Kenya. They are here meaning. Tigale uko na advocates. When we took people to court, I am the one who led the war in the river road. Nigeta tulitete nito chamana. Oyo akinitwo benigina ina komete jera ndio misiki. Mena namsikia ni maana itaina street ya Kikoinya. Modoni na muhepo na mira na Njoro ni maana ita street hapo wiki together body. Wacha hii unakuja kuongea saa hii. You don't know anything about the music industry. You even don't know anything. Tumepitia uchungu, wanalala njera. Mmoja ananiambia mimi tumeza ile bodi maume na tikira nimekite. Benge nayo mpendo amelala na Njoro na Kabumwaine wa Mogoni na Msekiarie Mekaro wamelala industry ya tikira limadi na kahora impati kahora kwa jani tuone bibi hapo tuone tohane nyezite kororale na nile jole hendo gega ndio ndo kwa johoro shopena sami nene na moto to kwa shawa state market na damu ile chekia hapo kwa shuliti kwa kwa I love the movement. I like the movement myself. Tuone kahora mtu to kwa shawa state market na sami nene
biye kanyotu toka kwa ni moja ruo weho dinika le moheko na shaini maganda kama maile mkawa na kutoka kutoka leo yutuchu production na kwa mama itu na istone au kama ndio mama higa au tena muhimu atakuwa higa this man was an artist. I will miss him. We will miss this man. We will surely miss him. Nakakara, those people who are talking things for you don't know us. Ningetaka kusema mpati towe moili moyenda miaka 10 doyo ndatowe doyo music you made them go. We have fought for it. Kana ngoi kose ndo wali shukuru na wajibwana na ndio tukiwa sana ikome unaenda kulala na mtu ya ndio inasoma agitariria leo. Thank you. Nimefurahi ujio wenu na ujio hili place ya kunyonia ni jagirike kulitaya leo mutimo. I don't need to be an archbishop. I need to go home. I need to let you be. That is the issue. I don't need to be an archbishop. I need to let you be. I need to give my blessings to Muhiku, mutitike na nihuke na dayo. Miaka yako kwa mheshimiwa wa jambo. I have been in public eye, public scrutiny. No nyende miaka yako 5 italia doini. No nyende yako 3 yako na family na my life. So maybe next 3-4 years I'll be just handing over. Ya nyinyi ngojeni tu hiyo tutaongea kwa sasa. But ukienda kumenya mama kiaro lete korona maika utaona ameangalia wapi. Utajua ameangalia nini na ameangalia wapi. But I want to say, I salute this evening in this memorial. Where ora wana ruto ni muhimu kumalira tujoyile nini. Ni ajereire na Muigai, he made Muigai. Na Muigai bila ndio ni Ngai. Na kiroto ni akagirira. Na ni agatoka. Na ni agakinya hado akahorera. Onilio Muhiku kionekine. Agoka kijira na ni onilio hado hare nugu. Agoka kijira kiroto keude mutawire. Ngai anda ile ya gutawira iroto icio. And I interpreted it. I don't interpret it on the guothe. Now, don't know who the Muhiku are commenting on the whole land. You are going to relax. You are going to have money. Not when you are a carrier or one carrier. Never producer. You are not going to go producer anymore. Or I need to produce. Or a keyboard, you know, I cannot get quite a vehicle. The interpretation of that dream didn't please my brother. I didn't go to the queen. But later on, it happened. Muigai, Nyamwe, Togethia na mutano urithi hamwe na mundu gutwo John mutigaire ne Matthew na Kamaro na Sofika wa Viviana ainia watu ana maragia oteti machua na mainaga siasa cia bũrũri ũyũ na matari mundu matagerekera Kamaro ni akomete John Matthew ni akomete tutigetwa na Muhiku uri urari ha ni akoma twatigo na Muigai na Sofika rekei tuhwana andu aya to maratikaga ni bomari atatu na magadi kanye posho na keje wala oinime maudumere and Mila knows this. There is composing and writing. Moduta modugo to coffee family. It's not a composer. It's a writer of the song. And niya do babi ni akatabo. Yin producer ai bugea ono takiwa ono tete ati tutamoko kwitu. Ai ni na matahedia siasa na kabeni tu. Sasa hakuna haja kuna kitu kama hiyo. Tutapatikana wakati mwingine. Na alama hewa bodi, makahewa bodi sia kwa dirita ni mwemwe. Moga mbega na mundo kona abuti muthenya ucio so ni Muigai tiwe kwira igina ni kuenjoywa no ne kwenda kugo to mwashimwe ha bũrũri ũcio mũndũ kabiramide ainaga mũndũ ta Muigai ena bandi yake ni company registered yandĩkĩte andũ makĩria maigana ũguo nĩ kũrĩ writers na composers na nĩ tũmũna kofi na mũmore pio madainaga kita ciaga baba ugogo wale give one all we okay uso kwa bila hapo wow
horosu mathiri ugu githiro na nä må hå idea ya constellation akiruta mbeca idea kiruta minjoro må hä akiruta mbeca Mira is a soloist a mid vocal a vocalist and I think it's a wewe kone kongo akiri millionaire tondu gade kidogo kufika na kwa papa wewe ne mwini mono kinyanye kushia kongo they did constellation maria tatu yani they did miracle na ndio abere kuta VCD the constellation mojue yo kwa reki ile na kabuli tunishoka kwa kuruta they had done it and this is the story that I came to give you. This is the memorial we have for this man, the man full of idea. Now let me shorten my memorial or my tribute to him. Let me to be our Kohireda. Near the Arake. Modogade, the enemy, the Romakani. Now you are on a kieha. Otile Kagamu. Now how one of them will negotiate. Now I need them who produce on the kieha. Gemena ne bonabon, that for you. Gamara need to the Juki desert on what to put it. Never let the way. We have the idea, not begging. Come with an idea, movie idea. Gamara in the studio, no Jali or Mosina, interpreting Coke Mosina Pugate. Now I can keep it away. Get him another time. How do you look at him? Give me 20,000 cash. And I took care of that. Lucy, Fenamina, Gigathira. Mamua Kanyara Muhiku, Pastor Lucy Duta. What do I get done? I'm very poor girl. But I don't get the other Gigathira. Get one of the Andrew Asia. Not only that, they guy, they can get out of the Kuria. Near one of the Takamata and the Kieha. That will lay out. Takitara cake, get the one of the Gigathira. Not that much. Now, kuetwa na maguru nige na mwana wakwa akamenya ngari na makagia ngari ciao omuthi matikimenya giciga aidanko today that man is a footballer. He is in Europe doing football and I hope so maybe sooner or later egere to kamura moto yo muri wa muta moga bwana moto mwanike kitahimu moko na nabayana kana itomi momenya eto alvo kitahi anacheza mpira. Na leo ndio alikuwa anachezea na hiyo Stars na Black Angels. So ndio walikuwa wamemuita by the way kwa kuchezea kutoka ligi dogo mpaka Ulinzi. So it was a big thing for him because he was not so guitar. Guy aramu hekihuko gitatira. Ndio kwa aliamu na kwa mjoro na mtumia wake na mira na mwa tona rĩrĩa ndonire mũtumia ũcio Salome andeithia twathiĩ kwao twathire tũrĩa ana gũtarĩ mũndũ warĩkana tũkĩrũgama marangwa mũthaka witũ ithuĩ twakĩrĩa hono twathiĩte ta kĩirũmũrĩra rika tũkĩambire kũgũtha igĩrĩ nĩgetha tũgethere maitho tũtonye thĩ nĩtũkenete kĩirũ no ithuĩ tũtiagĩkire ũndũ mjoro twarũgamire marangwa tũkĩhanja kingari yarĩ amũratathi twathiĩ kũndũ tũmetaga watiwaĩ Karaja wativae. Tongo letu kimo haijake kutotwara kinyamaragwa. I have a lot to say. Hii mwenye idea ya kiuga about this man. But I want to say this as I finish. Ndani kimo kia gaide kemo. Mwenye never orale kiye na Muhiku mena kabuli. Toduna todisiba center. Na wenyuki haragana. Todo oyinyo maifu funagwa muno. Hesedo unawa mushini mainjoye. Todo dhani ya kinada. Ni ya ikara hita yene muno dhani. Ni ya tora hita yene. Kumarira kwa tiki kuhuko dia ni kwa kadhani ni aikanje hide ine muno dhani ya ruko na kaseti na juto kana kaseti ni yatu kide kaga weto ni turo wana tukiinga hina mwinyo ya karedi aro kama tako kana stage ya kona ya kule dai si haki hali mwinyo ya kama na competition yao ni jare nene todo yote hiti na nene ndio na producer wale mteni todo kule ni producer na kama ni producer tena kama kana ndio wako na todo wiki matira shida na mundu akaje yeye kana ndio wake kwa karibu. I am telling you, CD cassette ni kokeke ni wale CD technology kitegea. Haya CD yangu technology went super fast. Ekiwa VCD. VCD ekiwa DVD. DVD ingekuwa data na live ya bila hanene. Toka ile na VCD. VCD
cia tũteito hau no tuonera mbeca aiyere marĩ ho ndĩrenda kũhe andũ aya maragia TikTok na mendete kũrumana rũgano mone cia kwaria that kuma nani nginya VCD heka rũgendo VCD ho aini moneire kĩndũ hakuhĩ othe almost every nginya kambũri mbuzi hĩndĩ ĩyo nĩho agĩra kĩndũ hau nginya Maina manoho agĩra kĩndũ tondũ aproducer mũnene kama wakĩina mũrĩ muona ũndũ ta ũyũ arwaru magomete aini hakuhĩ othe during the VCD mwakwaro nĩmenya kũmenya mũini hakuhĩ othe nĩonire kĩndũ DVD igĩũka igĩkua harĩa VCD ciakuĩrĩire twaninirwo nĩ tekinoronjĩ ya Mũamerika rĩrĩa arehire nyamũ ĩtagwo YouTube yaikĩra ũguo ũini ũgĩthira gũtirĩ kĩndũ kĩngĩendio rĩu ũini ũkĩthiĩ skiza tiito skiza ĩrĩagwo nĩ Safaricom na thirikari mũini na Huawei na thirikari itũ ithuĩ mũini ndarĩ kĩndũ ũcio nĩguo Muhiku ndarateithagio ona mũteithagia ndararĩ na kĩndũ we ũramenya ndarateithagio tuone ũteithĩtie ũrateithĩtie no ũteithĩtie warika rĩaku na wĩkĩte karika-inĩ Thank you. You should understand the history. Ona idua mwaito twakundirwo nĩ Ngai tu rĩrĩa simba yacokirie mĩrango harĩa mwĩrĩ wothe arokaga andũ makĩhurunjũka nĩ amwe magĩũka Bruce Spring gũkũ akĩhũmũra ngi angĩ tũgĩthiĩ biũ niĩ kwaja handũ kiuga ngoragwo ndũngĩnyona Muigai has been challenging me na karango atĩ aini kwaja kũrĩa mathire nĩ ndũ ndathire nĩ ndũ ndiũĩkaine kwaja ndathire nobody knows niĩ ndirakĩoĩ athire ndĩmũnarekera ũrĩ igũrũ cia CFF akĩhunjia niĩ mĩcikia ngenda wapi niĩ mjoro niĩ ndiũĩ athire andũ moranirwo ũguo mbuzi ndiũĩ athire mainarama ndĩrĩ miaka 15 itarĩ ndamwona rĩu ũkĩnja kugata akanyinyinyinyinyinyi tũtionanaga twauma simba mũndũ athire mũcina nyoka ciake ũrĩo amwe itũ tũgĩcoka cukuru niĩ ngĩanjia gũthomera maũndũ ma saikolojia ngĩthiĩ kanitha ngĩtindĩkana na kanitha ngĩkinya na maya bishop ngĩthiĩ biacara ngĩambĩrĩria gũthomithia andũ driving school to pass driving school gũthomithia andũ gũtwarithia ngari Ngai aratũteithia tũgĩcũtũraga gĩthima TV na maũndũ mangĩ maingĩ nginya kwendia mĩgũnda nĩ kwĩhũrithania tu na ngamũigaine na gũkũ maengani arauga kĩngĩcokio metha-inĩ angĩgũtũra kwĩrĩ ngoro nginya ndagakua agakia ngania kwĩyũraga na siakwani wavisi na almost 80% na magoti okaima mwaka mugima mwenye gayo ngiri kenda oreka no henyo kwa kana mukambo kana gavana ikaraga ina church dote what next the government wacha yani serikali itiratuta ilijui situtujitaga rais itiratu control ya YouTube itiratu control ya skiza ndio kegwini kwa thimũ yaku ya hũrũrũ kũrĩra ta rũgathi ndũrĩ ũrateithia naguo kuna kitu tunasaidia nayo gũtirĩ ũndũ ũratũteithia ona mahiti maitũ na nĩkĩo mũrona ũini ũcokete kwĩ ndaci o mũini wa ndaci waina gatutura samito akakuma wathi we are breaking it. When you get a Korea, what a Korea be? Now I can't. Now I don't know.
kũngĩ nĩgetha ndĩnjũka kũrĩ inyuĩ tondũ inyuĩ mũtiheaga tigaga kũngĩ tondũ inyuĩ mũtiheaga kĩrĩa kĩnjagĩrĩire rĩu nĩ kũiya tigaga kũngĩ ona inyuĩ gwitũ handũ mũkĩiya kĩndũ nĩgetha mũcabairu yai ũrĩa mũnjarĩngĩ mũthira hana ku tondũ mũinaga kũna nĩeke wega nĩagwatĩte kanitha gwake nĩagwĩkire mũcara-inĩ na niĩ ndakarambagĩra ikombe tanĩrarĩ na mũndũ gwĩtwo Basu tuona mũkũrĩa thikũ cigana na mũrĩa igana tiri ikombe rĩkĩmũhũthũ aini ngiri 10 matikĩhũrĩre ikombe ĩno rĩa watoro wa mathaa mĩthiĩre-inĩ yanyu no mũhota gũtaha gũtitahagwo kwa arata gũtitahagwo kwa rũrĩrĩ ona tene gwatahagwo kwa ndũrĩrĩ koguo inyuĩ ahonoku mugagaia nĩ ndũrĩrĩ tahai kwa ndũrĩrĩ eni mwatonya kuo there is a confusion atĩ mũtikaina nyĩmbo cia Sayuni Babylon. But Babylon is a city of slavery. You are not slaves. Mutigane tena moso toto tia wete kio aju hima tukoni pesa kajoso de mwadani. That's an issue. Ya kuganirani yoshia. Diligence say another day. Moja na nakora madaka ka denema kore aweta ko Hollywood. Mutikane no horo wa kwa todo de mutekeli kula toto adu mai. No in the riches of darkness, I must go to the darkness and pick the riches from there. Now, we don't hear what we do, you shall not get it. Where do I think you can ask me or I want to hear? What do I want to ask you? Yeah. Where do I get another? Or get on the gun when I don't have a dark, I'm going to come over. Be a warfare. Komwale kania mutukona na liki ona ndaisi karuka ugekua akakira kahape baadhi ya gado tadikahala akeli kuo ya peo hehu nesiane mutatare kuo yo hehu nesiane kwa kukania na karuhu kau teu tando ewu ngino na ndo ngino hapo baadhi ndio na kuti ori mo moka wako no modeta konya kenywa dekala wahikilie na wiki tukae hapo na tusapoti kile kiko no wana kwa kuria nina kuna vile kete kwa kutiro gakuma na bome ithio tuthina muingi muno ando gospel todo na hujie tutirimisha nikora tukare kitu probo akarikitu roho akatwekete ithio tutirara gani kwa japo wako na kutuirio na kahoya yande kwa mwalimu ona nitwaga musana mushoa mweli ne thirikari kumanyitira nikora na isi ana makira vya polisi ikienda alikuwa musana mushoa mweli no kodo tate haka ndagakebirie nani akora kana kodoria ndandika etiko ena hiyo ni hivyo tu iwa kaito kwa kile kwa Luka chapter 2 verse number 52 Luka ingere mahali wa 52 tumashaka mambo inija hapa raro ya kidera rorere na muhekora nyanya kwa ciothe na kwaja muno gwetu akai todo he hagoro gati ni wonire mwathani ni wonire agakinya ndo gati
atene watu washinda yani akakoma na guturu tutakinyaga atene newe wena araika bohoya araika mauge newe moni yake karega newe moni yake tutakeza poteni baba bado mundu arari mundu mwega na siku yake ndo mahende maelisa my brother Elijah mina mahende maelisa ni mali ukiria mundu emukuri ito tukiuka wega mundu no mundu mena kapuri ito to mundu mena mushire Zakaria chapter 3 yuga wega mundu ndini na mugathoriko na ndine theology ama psychologist but let me tell you something how do how tekana dia na afya na Catholic ohoro dia beatification ahoro kile tukaga kugetherio a Christian Pentecostal tukagetherio thutha wa gukua but Zakaria chapter 3 challenges me tondu Zakaria ugatira ndine Joshua muthejeri Ngai mundu wa kwite tene arokimbere araika wa Jehova ena kuina mabibi atena ke shaitani araika ile goko kuore nega amutwire atena araika wa Jehova na shaitani Jehova arogotoma na na Joshua utokua icio na kwite tene atena arokimbere Ngai uria mofia ugagate mwana wa imidero mwathani honokia moyo wake na niguo kadha tumweka mwana wa Ishua mwathani ugare moyo wake niene towe akaruma Jehova mundu nareketie gothie atana kila paratori moyo wako no honokia maweka bare mwana ndio Muhiku baba mwakwa but I want to challenge you ati mundu mwega ona akikorwa tuilemehia eto tunagiage tugateri eki makihoragira ati fast kagwareke uraikora kona mimi sichire ikorokia atoke toto na kama tuhubira na gawe ona yule ndio ndio kama naka na watu kana kikukiana rua no kikiana rua ndio ndo arakia mundu ramenya mekaka ndio akaponi kabla mundu mukorono ni anakubihe kura bihe kana meka 20 akakira mahinya manaja akakira mahinya manaja akaliona wasiho negana te actor akitira kama ndio mundu amekapita bae na akakira watu magana kitini kana kimangika akakira agaboga kwa magana sio toage kwa na moyo ngakara kutogo ikadia ndio ndio kana kukiana hiyo hala ngoro ile kwa kwake nani towe ati ogeza idage ruotu hala mtu kutenda na meya ndio kwena no ndio na hesa ile ndio 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 sio ndio ngikai alo wamete kama raika shetani hana kwa ika na akachani hicho hata mtu ni muhuru na maji no wewe wake ona Musa the Bible says mwana wake ndio kilio kuogo hala mwaika hapo wa shetani kwa mwene oe mwele wa Musa ginya Mikaeli makehomania na shetani toshigani roje Mikaeli atirere kurumana nego ekwaga ikane gwitu ginya muraika kawa ne kwani todara mundu ne holithiri mathani ile holithia marakarare ne kwaga ikane gwitu ginya Mikaeli kamura ne kwani agatarera ni kule mwe kora kana na kulinga hingale twarere yale ne kwani kane gwitu Mikaeli akira shetani ne kwani kora kai kana ni dahiri tamajira mama mahundira na masia wale ne kwani kane gwitu Mikaeli kamura ne kwani ne Mikaeli ne kwa kila Jehova Jehova kane yoyo dahara roho kwa hingelia Muhiku ikano ile Jehova roho kane todo ni anu kitawira mwega ora na ni utawira mwega kore kina ruka tu mwega iko ndana kwa Mungu kokoje kuhutiri mana matatu le munigi golia ko kuhutiri mana matatu mere ego ona kama thank you Luka 2:52 Luka 2:42 Rĩrĩa Jesũ ahĩgirie mĩaka 12 Luka 2:52 Luka 2:52 52 kila maitho mũthuri matukoro maragũcindĩka kaba kwĩyĩtĩkia arakĩrire maũndũ marĩ hinya tĩkĩra ti kwega nake Jesũ agĩkũra akĩohegaga nitaisigo ici na tutwarane nake Jesũ agĩkũra akĩrikatia akĩohegaga tucokerei nake Jesũ agĩkũra nake Jesũ agĩkũra akĩohegaga na akĩnenehaga akĩendagwo nĩ Ngai no andũ
Na nikiwa ninamuuliza Pentecostal guys, duniani akili. Tafutani pesa, hora biashara ama businessman. Na niyo hora biashara kila mahali. Any that I can do. Gaya mtaidia, thirikari ya wira Ruto gaya mateithie. Macoki economy ya bũrũri ũyũ refo. Tũthondeke mbeca. Mundu na hĩndĩ mũtwe na nĩkĩo tũrenda kinya yetu. Tiga gũikara kanitha mĩaka 35 40 tũciaraga na tũhikaga na ũikarĩte mũkutia nĩ ciara kĩreraga. Hũthĩra hakiri nĩ ndio tũraugire. Mimi sijasema kitu. No hũthĩra mo ndio tũroiga. No mkenya hau na wasa hii mwana ni watu ukakara. 35 bana. Wala miaka 40 turahika na turaseka turana. Opo kemeno kusiwe mboka. Okay. Agikora kiohegaga. Agikora gĩkaragia. Kiohegaga. Akũmĩ mũndũ mena wewe ikarĩra gũkagũrũ kwa kũhonoka. Nĩra mũndũ wewe. Ohega. Imeni kiugo mwa nyũmba. Nyũmba nĩ yesi na nona nĩ ndaraka. Yesi na nona nĩ ndaraka nĩ kuico nĩ hotithio nĩ icenjio. Na rĩu nginya maikaraga gĩtĩmĩ wiki ũguo ihũrĩte gĩothe. Makamenya kwĩ mũthuri na kũhũrithia kĩndũ thĩ. Na ndũkahũrithia kĩndũ kĩerũ nĩ hathara harĩ we na ũrĩ. Ginya ni simba mwenye katia. Ogatia. Hodaugi. Hora biashara. Wewe heshika sana. Wala nikuwa maneno hii hana ile. Wewe kila jeans. Haisema wali mama tudana na kumo. Vimari kitene. Tika kuhoka mme. Na tunataka kumilishia rasia kuna kila mama sialingana kio. Kika tuni ya kushia tuja kukuma. That's not a money making organ. Kaiti
rekete nuthu yo toro wako. Tondu the Bible says, my brother and I, miaka yako tũragwo kũthĩ mĩrongo na ũrĩa wagĩa hinya mũno koguo nuthu ya thondeka nĩkĩ akorwo bukĩte bao by that 50 minutes by half time gĩkĩ kĩhota gũthĩa hapo ndio nikete that time nĩ wanjĩtie gũthira nuthu nĩ rĩu mwana ũrĩa ũngĩ nĩ mũkuhĩ gũkĩra harĩa wa onire rĩu kama mathabu manarua kama ile ihinda rĩa kũrĩo nĩ mũhiki nĩ ihinda kũiyũria at the age of 50, at the age of 55, at the age of 60 ngari yagakũ ngari wagakũ no wĩtũka nyuma na njĩra na mũndũ wothe nĩ mĩaka mĩrongo ĩna gũthiĩ na igũrũ wĩna nyina wĩ muoyo kana ithe nĩ mũrũaru ena mũciari mũrũaru gũtirĩ mũndũ wa age itũ ena mũciari ũtarĩ mũrũaru. You are nursing a mother. Is that true? Akorwo age ya 40 your mother or your father is sick na nĩ wĩrorete igũrũ tondũ nĩaciarire na wewe ikaka kithora igana muhiki wa umira. How can you pay the houses? Kama Mungu kiwe. How pay the rehagire tubia na nyumba? Are you saying? Are you saying? Uko na kitu sawa na Mungu wake? You know what sex? Don't you know what sex? Una sex on the I think you're sex. No. At the age of 50, what are you sexing for? You are sexing for the walking. What are you doing? Mungu mwana kama utafanya nini? Madama moja ya sexing. Ni kwa wale huo. Wale kama yake. Tukukeni what? How can you sex so that you can know? Ora, atumia. No, my ladies without due respect. Okay, now kwa tuwe hii kwa ni kujora. Na ni kuwane. What are you paying for that? What are you communicating to the other? You are not a cry. You are not a cry. No, you cannot go shouting in the house. No. We waona kilia kama ulivyosema mjoro muhesheke miaka hii tutiana kwa busy in the bed. We should be busy buying clothes, busy building, busy educating. You should grow. You are enlarging. You are expanding. You are adding more. You are owning territories. I love somebody called Lionel Messi. Lionel Messi is an international footballer. I love football. I love that guy. Actually, get back to one neck of Jana Tolitore Showe. Showe kija wafosile nina. Kungulina yako. Na kuona team. Barcelona kimaka. Na kwa discrimination ya ukabila. Nani na mulimu wako homa. Dana ne haga. Aba de tujule Barcelona ne kaya tujule ya kuleo. Dia meka mwisho. But ya dia Showe. Akenda kokuro. At the age of 12 Showe alikuwa. Dina mbona na message ya bawa alikuwa. Wasaliama tawa na matamundo mweta kwa Professor Jamal Apri mwana falsafa wa Tanzania au ukiona Messi yake kwa kutoka kila show thank you I have scored for you so tono amukiriye kwa that man eko kuli atulele tu Messi nani the goat the GOAT greatest of all time the goat greatest of all time. So that guy has retired with like international, another quickly. But the man has evolved.
akili. Tukai yano. Ya imenota. Ya imenopa. Msikumbuka maya kwaja we. Mokoro wako utakonena na music. You have a great talent. A great composer. Your silence is bad. Silencing is bad. Come back strong. You told me one day in a message, you love my resilience. Resilience is kugata hana kata dandi na kesho kata umera omu. That is mercy for you. Olia jeje. Niko huko. Usinyamaze. Pata kama yolia. Yeah, watu kwa hata toradhi. Ukira. Fanya, karudi. Can you imagine Messi is that age? Mara huli wao kabla Mbappe at 23. Yes, because Messi alikataa kuondolewa. Usikubali kusukumwa. Hii maisha tusukumwa tolewe. Usisukumike mwenyewe kinahara kile aka. Niwe kebehe. No. Until you feel. Na wada kwa duka pia mwisho. Wekora Messi kile. After winning the trophy. Alikekowinia Argentina. Kawacha kalima after the shootout. Lera mwana wengine kuhata Mbappe. Na Mbappe ushindi ungeuye takijera that's why my friend. Wabra ni alati ya kama yao. Messi is not age, but he did it quite well. Kia shootout. Goalkeeper wao kama Martinez. Did a pretty good job. Oya moko akeme guothe on. Everybody cried. Ni hana. My son who is a footballer screamed to see Messi going. I want you to retire honorably. Don't retire with the cancer. Don't retire with the sicknesses. Don't let the death make you retire before time. Retire honorably. Jamii tunaondoka kwa muziki honorably with a big party. My retirement will be like that of a president. Gawa please do in a helicopter. I think you have one. Na mmenisaidia kunenepa. Mmenisaidia kukua. Tuko na mwangiza kaya hapa. Kijana napenda sana na anaenda bali. You may not know what I say, lakini niliwaambia muangalie macho ambayo mnaangalia watu mtajua vile nasema. Tuko na Pastor Mopea hapa, tunamfanya Pastor Sulu. Growing and grow. Pastor Machali hapa. Niye tena kulikuwa ni mwanakwa. Kana hapo sasa tunaweza you are growing. Dekei munene wana roho kuhamia. Dukane iteke. Any relationship, any marriage that can put you down, leave it. People say I'm controversial. Let me be. But I'm telling you the truth. You cannot stay with a husband who is a fool than you are. What are you doing in the house to such kind of a man? Wanaume ndio hapa. Na mtu asikuchallenge pasi hata hiyo adivosi hata imare huyu hata huyu. Wewe na historia yako tunamalizia hapa. Finally all of us here. Nie ndio ya kunika kija moto nyama kwa kukika Muhiku. And I'm happy for the family. Todo modo akikanisa sio daiana he ended up being my member by loving me, by supporting me, by loving me. Anajua pia kuna makanisa na mtu kada kwa kwa my members onide kigomona. I'm a priest, I'm an altar. Kwa mbona agitariria wa my member. Wakanisa langu tai. Wanamheshimu na kumshika.
It's not an easy thing. To me, na ndio mtu tunagera mtu, na ndio mtu kinetia hata wewe wapi wa magania wapi, kuete ile na mtu. Mwana rara mtu ana Uganda na tetori ile tu kukalia kasukia, kwa yeye ni mmoja yetu. Ili wale tu kwa tetori kwa mambo baba. Na tetori ile pia ni kitoto, sapa hii kitori na kini 78. Roshini tukile breakfast ya 26. Not was sure that she's a Kenyan kid gigathira. Not in that I am in my lifetime. Be happy to say now I am going to join your time. But the other one around the way, so I'm building a gigathira. Can I get over to it? Join your time. You can get the other with the 20 years. To check the body. After how down to the head. Mama Muhiku grew to a producer. Let me tell you, near in the music industry, I grew from Muhiku to a producer. These people know I produced the TV, Queen Jane. I was one of the big producers among gospel nation. Najumwa was an entire producer. I produced different meaning, and I'm going to give it to that part. Comedy is another. Grow. How do you mean grow? My sisters, my brothers, grow. I didn't mean Raya. Go to a bigger thing. Don't retire in the same position. What are you going to bring here? PC, constable, police constable. Don't to carry the constable. They can't even see people in a cohort that can just as speed. No, the other thing you have to go to Kinamaki, Kinamaki, one of my voices that the hotel press up to there, who get the dad you kill. The government. Mwana mkaita mshona mungana no hideta mkao ya nebo. No do ata na patera ingana todo. Nyamenya ile kule hakere sina kina moishi ni kumwaka. But stop this. Let the things grow. Kuwa kama jeshi la Kenya. Aisalita maami. Lakini let me tell you something. Kuturu mtu take kuwa. Even in the war. Lakini akaondoa kwa kuwa kuiraba hai. On jeshi ni kuwa. Na mwa kama kwa mtu mmoja na maudo. KDF, Kenya Defense Forces of Kenya. Nendikani dihegete yo ndeni wake. Hako mtoyo huko. Na mwa yake jeshi tu. Jeshi ya Kenya kidero. Thanks for Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni harama kimili. Na harama mtu wa makineti. Hao watu si mchezo. Lakini siku alikufa 250. Kwa kuweta kwa al-Adel. Kwa mtu mmoja hutani ndani yake. Yeah, anyone can be shot in the field. Ona nino kwa magari. No case scandal. Wanaokema wa scandal. But make sure whatever gets you on the way inakukuta ukisonga. Kuna wakati bila aliniambia aliyekuwa na jamaa mwingine Mtanzania hakuna superstar kila sikia. We may not borrow the whatever at all kinatoka scandal. We can rise without it. We can rise without a scandal. But if the scandal comes, wacha ikukute kwa laini ya kazi. Katika laini ya nini? Ya kazi.